Chini Khorang nai tong nai joto tahu kai buhuk siang norong noga asuk tu nyawa zarawo nai tong thana Dosram Bari Nishimi Maharaja Puradur Kishore Maniko Bahadur ni Tidul Mumbai Puila Jati Ulobopati o Kok Bothamawono Tini o Jagawo CAA no Naslewui Khorang Tishamung Heba Khadumani Rally Paimani Yagulo Tabokai no Hai Khadumani Lukuthum Panda Klaijaki nani thangai tongo Thigoro Dosram Somni Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur ni statue ganawo norok nugiman khana only on Chini Khorang ni mangpliwo nogo asuk tuino jel Tripura sarok oro crowded Haimania only on Chini Khorang ni mangpliwo norok nugi tong khana kaisa susruk TV channel norok nogo asuk tuino oroni kathang mangpli nugi tongo kai phatar haseo tongnai joto tahok tai buhuk chong norok bunai tongol jorawo Chini Khorang ni kathang awai mong tiba sekolah gitu kamera batai tuha joto norok konyai bus kami tahok tai buhuk chong na Chini program में adjust करने वाले ना किसी से कोर्स तो का आसुर लगे रहे adjust खाये volunteers mana kau ni orang biskan asur na bagai volunteers mana kau ni orang biskan asur na bagai yang mana orang please kisah orang biskan kamera na kau ni kisah jangan mana bagai kisah kau tak lagi sana darat yang jodoh dolar masuk na bagai kau ni biskan kamera na asur na bagai jodoh na kau ni Chini takung pukul jebiskan kamera nang dorma asal bagi kau ni kisah kos tu kan? Semjodoh ni kos tu ni bisingo? Orang Sumaya. Chini program schedule ni motel. Chini pulang opening song guys yang panda cengna. Ang kau ni opening song jara resana ini ready. Dorma bagai jara opening song ni group opening song. Opening song bersama Rono Konyai jaro stage ka phanya bagai opening song ni ulasang Chini Maharaja Bir Bikram Maniko ni statue no Khumala Riwoi simpono borom lainnya abo nala sina pandana asupang bingkok samani bisilo panda sengai ama hakinya sinara dignitaries of Hajak leaders of Hajak boni profession CAA against Chini dopani kongres khana lainnya ang konyai Chini opening recaman recanai ramna jengsai ramani recaman recanai ramna yang bestanga phanya mangi stage kau phanya mangi Chini Khorang nai tong nai joton lukurok no norok tabo nugi mangkhana jeng tabo Dosram amchayo tini Tripura mothani bisingti haikaba Maharaja Pradyut Kishuni Luazi Mumbai tini kaisha protest rally songjak mani again jeng saimano 11 January 2020 o rally songjak nai omti haikano jeng tini phaisok paijak tai only on norok tabuk live Dosram amchai ni chimi norok nugui tongo Chini Khorang ni bisingtui mia hor ni chimi no ang haniai sanamuchu mia hor ni chimi no Chini Khorang ni team chai tokjak jate norok ni TV screen ro online mobile logo norok no tini ni mangfli rok phunukna ni bagai jeng mia hor ni chimi no thuya chaya khai jeng chai tokjak norok no mangfli rok phunukna ni bagai tai norok tabo nugui mani tongo asek
Tripura hasteni sai lukurok o protest rally o Citizenship Amendment Act oppose khainani haikaba khadumani pandawo rally o phaisok paijak Tripura hasteni sai lukurok tabuk norok nugi mani tongu tai yango kabangma Tripura ni president haikaba Maharaja Pradut Kishore Manikya haike TPF ni president Patal Koina Jomatia omti hai kabangma narwai motom hai kaba leader rock tini o rally wo phai join khlaipaima ni norok nugi mangka chini khorang ni mangfli wo tai tini norok only on chini khorang ni bishingti norok ni mobile hai kaba norok ni TV screen no chini khorang ni bishingti no norok nugui tongu chini tini ni o dosaram amchayo je protest rally khaijak mani chini khorang ni bishingti no norok nugui tongu omti hai keno chung taibu o rally payasak o protest rally payasak chung norok no chini khorang ni bishingti no live telecast chung norok no phunugui tongnai tabo panda tai kisan yak ulono chengjak nai hake kabangma leader rock no oro phaisok paijak norok nukhana Tripura hasteni haikaba Assam hasteni haikaba North East ni joto narwai motom ro no oro phaisok paijak tabuk norok nugi mangkhana haike tamhinai kabangma Tripura hasteni sai lukurok no oro phai join khaipaimani norok nukhana haikeno chung taibu phunuk nai tinini narwai motom ro ni Citizenship Amendment Act no tui tamo kok tisa o kok ro nun chung chini khorang ni bisingti nai lei nai hake norok krungi tongdi chini khorang bai phaika santa bole sisa kha chini hano narani bame santa bole kasa kha duni sarbai duni horbai duni palago tumiya chini hano narani bame santa bole kiriya duni sarbai duni horbai duni palago tumiya chini hano narani bame santa bole kiriya jo apai mane sine ha sanarane nago sanarane nago jo apai mane sine ha sanarane nago sanarane nago paidi takura paidi bukura paidi takura paidi bukura sini hana sanarane sansinarane 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 paidi takura paidi bukura paidi takura paidi bukura sini hana sanarane sansinarane 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 Sampai sini buku ukuran 9 second bagi bon bagi pada jatuh ya bakal tapi khurab lanya. Boleh hambai sini bersama kereng borang-borang naran suki jamatiano bini khorang ketibai belai nyamani kau bersama sini kenari laga tabu konya sini program ni je schedule ni mote sini Maharaja Bir Bikram Manikya statue no khomala roi borang belanya ang konya orang joto dignitaries tongnai Maharaja te bin loge joto leaders tongnai rano konya Maharaja Bir Bikram Manikya Kishore Bahadur ni statue no khomala roi borang belanya bagai Ang kau ini jatuh lepas sana bagi jatuh baca lagi pada. Jangan jaga tempat saya tempat ni. Jatuh ni jangan jaga tempat saya tempat ni. Jatuh jangan jaga tempat saya tempat ni. Pada sentabang statue khomala bagi boni loge tu ya boleh ya pasal tu kerap lagi. Ang sana tahu ya pasal. Bokum jepre. Ya berpura polis tajunum, apa seni apa kerapanya? Pada ciri buat kerana, jadi apa kerapanya baru? Ya berpura kan? Tapi berpura kan pada tulisan. Anda, utama Khorang naik, ini ingin
yang sobai koroksa ni ya gulo sengkata ni Chini statue na kumbo gul kalian Jodoh yang berkerana ni beri desainnya. Khumri laimani Shraddha khlaimani borom rimani norok tabon nugui tongo Maharaja Pradut Kishore Manikoni bisingti o borom no rizakha tai tabo nugui tongo haini hai narwai motom ro broni achuk thayo thangai achuk mani hake oro ang haini sanamunchu tini Tripura Mothani Luazi Mumbai je Citizenship Amendment Act no oppose khai haikeba abuni against je rally songsakmani je rally songsakmani obo kbangma dal bidal political thungrung bodol rok joto thansa ekta platform phaiye joto no thansa khorang tisalaimani norok nukhana hake oro kbangma thungrung bodol rok kbangma no oro join khaijak hake jengtai oroni mangfri rok phunugui tongnai hake ang norok na hain hai sanamuchu Chini Khorang tini phaisok paijak norok no phunugnani bagai norok ni TV screen no phunugnani bagai je tini ni je dosaram amchayo je Tripura motha bai luwa jak hake norok nugi mangkhana Chini Maharaja Pradut Kishore Manikyo ayang burchuk chakraro bai ham kebagai tamhine borom rimani tai Maharaja Pradut Kishore jagai je borom rilai mani a belai nai thotok mangfili tabuk Chini Khorang ni mangfili onorok nukha hake omti hake no jeng taibu mangfili rok no phunuk nai hake sana klayo au Chini Maharaja ba Chini bubagra ba Chini bubagra no Chini bagai no chono hamjago Chini bagai koksao Chini bagai tamhinai chobawo nokharo omti hake no tabuk mangfili onorok nugi mangkhana bishoke to IPFT ni Bishok itu Deborma Bobo Relio Pai Manjak Paijak Tai Bini Loge Tongo Advocate Mintu Deborma Bobo Oro Pai Manjak Paijak Chini Mangfli Onorok Sorashori Dosaram Amchani Chimin Norok Tabuk live telecast Chini Khorang ni bisingti nugui tongo omti haikano taibu sabo pai sabo political leader u rally join kaichung oborok no norok no phunuk na ang hain hai sanamuchu Dosaram Amchani Chimi je rally protest rally Tripura motha bai songsajakmani obo tabuk Chini Khorang ni bisingti norok sai lukurok ni mangfuli nugui tongkhana sai lukurok Tripura hasteni sai Tripura sarok oro pai manjak paijak hake omti hake no tai kisani yak ulono tamohinai oro jara leader rock Citizenship Amendment Act no tui tamo kok tisa Citizenship Amendment Act no tui bomti hai koksa jeng obo khnalainai Chini Khorang ni bisingtui hake ang hainai sanamuchu sudu oro Chini Khorang ya kebangma dal bidal Tripura sa haike ba Tripura sa media joto noro phaisok paijak bro chaito jak tinini rally haike ba tinini je soba Citizenship Amendment Act no tui je soba khlaijak mani obono norok ni buskango norok ni yago haike ba norok ni mokolo phunungnani bagai kebangma media ro bo oro chaitok jak kami haksal kebangma haksal khwai hindi Kamalpur hindi kebangma hasteni haike ba kebangma tamhine obono state ni lukurok haike ba media rok oro phai tini norok no phunungnani bagai phailai coverage khainen bagai bo oro phai sok paijak hake norok saimano mia honi chimino Chini Khorang ni bodol mia honi chimino thuya chaya khlai norok no phunungnani bagai fiber slicing hake horpung no thuya chaya khlai norok no phunungnani bagai chaitok laijak abono rugiino tini tabuk joto live telecast Chini Khorang ni bisingti norok nugui mani tongo hake jeng taibu phunuknai obo paya sak ungklogo ang chaitok nai ayang lukurok bu kebangma sai lukurok oro phaisok paijak ang ungklogo thangi chaitok nai norok no amangfli rok phunungnani bagai hake norok krungi tongdi Chini Khorang bai au tabuk norok nugui mangkhana angli ungklok rogo besek borok sai lukurok tini Tripura ni haikaba Citizenship Amendment Act no khadumani phunungnani bagi phailaijak mani hake tabuk ang norok no phunungna muchu haikaba sana muchu Chini Khorang ni drone bu norok no chaitok jak oroni mangfli kuchuk sakani chimi bomti hai nukjak
bomti hai sai lukurok oro jome kha bomti hai lukurok oro busuk gedarong kha obo phurungnan bage chini drone bo tabok nokha sakawo biri norok no amamfli phunuknani capture khai tongo jeng amamfli rok norok tabok nugui mannai chini khorang ni bisingti only on chini khorang ni bisingti sorasori live ni bisingti norok nugui mannai lek khe hake oro tamhinai tabok chini mangflio nugui mangkhana ayang pura laharo kuplung ongjak lukurok sai lukurok phai manjak phai mani norok nugui tongo tabok ang basa ma belai jaga kesep ke ma basa ka aske lukurok hamjak lai aske tamhinai citizenship amendment act no naselai oro protest khaina phai mani norok nugui mangkhana kabang ma lukurok ani ungklok rogo rally wo manjak na ni phaijak mani hake omti hake no chung phunuk nai ayango kabang ma narwai motom rok bu phaisok paijak kabang ma leader rok kabang ma political leader rok bo phaisok paijak tamhi nai IPF tini MLA Bishoketu Deborma Mr. Bishoketu Deborma bobu urelio phai manjak phaijak belaino naithotok mangfili bin loge tongu Mintu Deborma advocate Mintu Deborma bobu oro phai manjak phaijak hake dal bidal political thungrung kurung bodol rok oro phai manjak phai mani chini mangfli wo norok nugui tongu au chini tabok jeng hirimano je tiprasa leader rok tiprasa rok thansa ongmani mangfili belai naithotok mangfili norok tabok nugui tongu hake IPF ni loge thungrung kurung bodol haikaba TPF ni ongui manjak phaika patal tamhinai bukhuk patal koina jamatia bobor manjak phaika hake maharaja buoro tongo chini prodot kishor maniko debormon boboro tongo bini loge no tongo TUIPC ni president Ronjit Deborma tai TSF ni kabangma adong rok jemon Bishojit koloi amti hai kabangma leader rok norok phai manjak phaijak tabuk norok chini mangflio nugui tongkhana lukurok ni mangfili sakawo drone biri tongo norok no amangfli rok phunungna ni bagai hake tabuk chini khorang ni mangfli wo kabangma lukurok no belai tamhinai khatung khazani bisingtei o citizenship amendment act no oppose khainani bagai phai sok paijak kabangma ayang lahar tamhinai dosram chomuni ayang bridge kurungyo asuk lukurok oro phai sok pai mani belai tamhinai wanama singcha khlai Tripura hasteni sai lukurok tini maharaja pradyut kishuni luaji mumbai Tripura mothani luaji mumbai tini kaisa kuthumnani gathering ni kaisa shape Triprasa rok gathering nani kaisa shape orono manjak phaijak kabangma leader rok hake abuni loge no kabangma tamhinai yang dosoram chomuni bridge kurungyo ayang khumulung amchai kurungyo asuk lukurok oro laharo lama kri khai basa lai baksaba achuk lai hawa achuk lai nasing lai tongo tinini nangkungmani kogrok khananen bagai tai tinin rally no successful khainani bagai joto norok kesang kheno oro achuk lai jak norok nogi mangkhana hake tamhinai Tripura hasteni joto lukurok no oro tini manjak phaimani hai mangfili tamhinai omti hai mangfili jeng kuno সবাও হাইকবা কোনো রেলি হাইকবা কোনো জায়গাও जों অমতি হাই নুগিয়াখু আসুক লুকুরক খানাঙ্গৈ ফাইবাইমানি যে মাংফিলি তাবো চিনি খরাংনি মাংফিলি ওনো নরক পুইলা নুগুই দङ চিনি খরাংনি মাংফিলি ও অমতি হাইকেনো जों তাইবু তিনিনি রেলি পায়াসাক তিনিনি সবা পায়াসাক তিনিনি অপোজ হাইকবা a mass rally against citizenship amendment act no tui je oro kaisa panda songchajak mani je khadumani panda haikaba naslemung ni panda je rally songchajak mani obono जों chaitok nai chini khorang ni bisingtui jotono chini khorang ni mangfili ni bisingtui live funungnani hake krungoi tongdi norok chini khorang tabok norok nugui mani tongkhana chini khorangni bisingtui je mangfili asuk sai lukurok u dosram amchayo tinini rally citizenship amendment act no oppose khaina hakaba abuni against to je rally songsajak mani hakaba khadumani panda hakaba rally songsabani oro kabangma lukurok no Tripura hasteni sai lukurok no bukung bararok no oro phai sok paijak o rally o manjak nani bagai manjak phaijak hake norok nugui mangkhana ani
norok rogo kebangma kami haksal ni lukurok asek oro lukurok paisok paijak oro basana ni bu kaisa jaga kerei hai keba thai kerei ang bu belai kese boino norok no reporting kai matongo hake ang sanamuchu tami ayango dosaram bridge ni chimi ayang kumulung bridge asek lukurok gedarong mani hai keba tansa ke already wo join hai be mani mang khana chini khorang ni mangfuli wo omti hai mangfuli norok tai kunu dino hai keba kunu somoyo nugya khuna ni angkha khayo hake chini drone bu drone bu ayango norok no chaitok jak amangfli rok oroni kuchuk sakati bomti hai nukjak amangfli rok phunuknani chaitok jak omti hai keno mia horni chimino chini khorang ni bodol chaitok jak tini norok no oroni mangfli rok o tini dosram amchayo je mass rally against citizenship amendment act no against kanan bage abone against to the protest rally songchajak mani norok joton saimano 11 January 2020 wo tinini salo oro Tripura haikeba Maharaja Pradut Kishuni Luazi Mumbai tini oro kaisa rally songchajak nai omtino chung khanamani omti haikeno tini ni salo oro u rally wo manjak phainan bagai kebangma kami haksal amchai kachal haikeba Tripura hasteni kebangma kubun jagani lukurok oro phai manjak phaimanmi norok nugui mangkhana chini khorang ni mangfli wo ayango dosaram bridge krungayo ayangke tami hinai khumulung amchai krungayo ang hainai sanamuchu oro kebangma political leader rokbu tami hinai dal bidal political leader rokbu oro phai manjak phaijak norok nukhana dangsa sakawo jotono khorsa ke soka drui tongmani tai broni kok haikeba citizenship amendment act no tui je kok nangkungmani kok rok aro dangsa sakawo je sajagai tongmani tabuk norok chini khorang ni mangfulibo nugui tongo hakeba u rally payasak u shoba payasak u protest rally payasak jeng norok no chaitok nai chini khorang ni bisingtui o mangpli rok no norok no kathang awai mung ni bisingtui haikeba live telecast ni bisingtui chini khorang ni bisingtui norok no phunuknani ang hainai sanmochu mia horni chimino jeng chini khorang ni update rawo jeng nukha mia horni chimino chini khorang ni team kebangmano chini khorang ni team rok chaitok jak norok ni tinini salo tinini je live coverage no norok ni mobile haikeba tv screen rawo kaham krung khlai haikeba naithotok haikeba oroni live telecast no norok no phunuknani bagai oroni mangpli rok no norok no phunuknani bagai mia horni chimino chaitok jak abono rugaino tini norok nugui tongo chini khorang ni mangpli wo only on chini khorang no norok nugui tongo tini ni mangpli sorasori live telecast haikeba kathang awai mung dosaram amchai ni chimi tabung norok chini khorang ni mangpli nugui mangkhana kabangma kami haksal amchai ni Tripura sa lukurok oro phai manjak phai mani norok nugui tongkhana ayang chini khorang ni mangpli tisanai ayang khumulung phasingo khumulung amchai thangmani lahar phasingo jak chini camera no focus khaijak norok nugui mangkhana oro kabangma lukurok ayang khumulung amchai krunggeyo asek lukurok oro gedar khaimani au obole mahin chinai tamima ba angbu o chini press haikeba reporter haikeba media haikeba journalist khlai tongmani asek din balugui phaika phia asek lukurok je oro gedar ongmani hai jeng angle kun jaga nugiakhu au obo sana kalayo hake ang sanamuchu tini kabangma thungkrung bodol rok no o rally o phai join khlai paika brok sakphang oro phai manjak phaika ang puilano sanamuchu Tripura motha haikeba chini bubagra Pradut Kishur Manikyo Debormonni Luazi Mumbai je tini citizenship amendment act no oppose khainen haikeba protest ni je tangbutang naharei tini je rally songsajak mani tini ni salongkha 11 January 2020 oro Maharaja ni haikeba Tripura ni Luazi Mumbai oro rally songsajak mani haike oro kabangma thungkrung bodol rok no oro phai manjak phaika belai naithotok haikeba belai khapang srangnani je mangfuli tabuk chini khorang ni mangfuli onorok nugui tongo tami hinai oro puilano TPF ni president chini hasteni TPF mothani president Patal Koina Jomatia bini
lukurok bini bodolok boti norok phai sok paijak bo sakpang bo orok phai asuk phaijak norok chini khorang mangfli nukana omti haikeno IPFT ni MLA jeng joton saimano Bishoketu Deborma Mr. Bishoketu Deborma bini loge tongo Mintu Deborma advocate Mintu Deborma bo boro phai manjak mani o Tripura haikaba o protest rally o phai manjak mani mangfli norok nukana abon loge no kebangma tamhinai chakra okra chakra rok jemon ononto deborma hai okra chakra rok bu oro phai manjak phaijak hake taibu bukhuk rok bu leader hinjangnai rok oro phai manjak phaijak aboni loge tongo tamhinai TUIPC ni president Ronji Deborma bobo oro phai manjak phai mani chini khorang ni mangfli norok sorasori nugui tongkhana hakeba nugui mangkhana belai tamhinai kaisa khapang sangnani kaisa mangfli joto au jeng tabuk hinimano je Tripura sarok thansa onglaikha Tripura sarok thansa ongkha hनै jeng hinimano au khakla buthebui au jeng joton saimano tai kobangma lukurokno Bharat haktan lukurokno saimano citizenship amendment bill no tu man jorawo busuk Bharat haktor haikaba Assam haktor haikaba Northeast haktor je hor nangmani obo jeng jotono mangfli rogo news rogo jeng nugui mano haikaba nugui mangkha omti haikeno citizenship amendment bill pasungui act ongmani yagulobu hasteni Tripura haste ni loge no Assam haste Mizoram haste haikaba sara Bharat haktorono o hor chungui tongo citizenship amendment act no tuyei hake tabuk naithai o choba busuk joratei sogoi jeng taibu saimangkha bukhuk patal koina jomateni khuktui tamhinai 22 January no citizenship amendment act ni against the case file khaijak mani Supreme Court aboni hearing jeng asalo bo nasei tong asalo Supreme Court ba chini tamhinai ain habanok tamo jono kokesar haikaba tamo rairi chini bagi o citizenship amendment act no tuyei jeng abo tabuk naithai hake omti haikeno tasing taibu naithotok mangfli rok bu norok nukhana Maharaja tamhinai Pradut Kishore Manikoni mangfili tasingo oroni okra chakra bukhuk rok bai bomtikhe kebagai bomtikhe brono lamsok mani bomtikhe hamjakmung phunukmani belai naithotok mangfili omtui mangfili jeng kuno jaga nugya au jeng tabo hinimano je chini bubagra au chini bubagra no chini bagino choba khayo chini bagino chobao nokharo omti haikeno bini hamjakmung chona hamjakmari ma haikeno chungbu bono omti kana hamjakmari na nangnai au kubui kokto obono je Tripura sa thansa ongna nango taibu thansa ongna no usuk bai ongyako ani ko angke taibu thansa ongna nango jeng buskango taibu thansa ongna nangnai omti haikeno kebangma nangkungmani kogrok jeng tini oro phai manjak phainai kebangma narwai okra haikaba leader rok je citizenship amendment act no opus khainai abono naslenai kebangma thungrung bodol rok kebangma leader rok tini dangsawo citizenship amendment act no tui je speech rinai je nangkungmani kogrok sanai jeng aborok jotono chini khorang ni bising tui norok ni nok nogo norok ni yago jeng toninani jeng chaitogui tongo dosaram amchai ni chimi ang hainai chanamu chu mia hon ni chimi no tamhinai dofani gedaljak samungni bagai chini khorang ni bodol norok no kogri ma haikeno je dofani bagai je sapa nongthun je sa jagapa nongthun jeng joto jaga no norok ni loge norok ni je dofani hamkrai ni bagai je mangfli rok je choba rok no norok no phunungna ni bagai chini khorang joto ni sai skangjak haikaba morum no je mansak chai tokjak norok no phunungna ni bagai omti haikeno abono rugino tini kogri ma haikeno jeng tini haini ai phai sok paika mia horni chimino jeng chai tokjak norok ni bagai o shepno tubi phaina ni bagai au kaitor chumaba bai haikaba kabangma lukurok oro involve khai chono chubaba bai norok ni fan bai jeng obono kubi khaimangkha obono success khaimangkha haike abono rugino abon loge norok tabuk nugui tongo chini khorang ni mangfli ni tui dosaram amchai ni chimi je protest rally songsajak Tripura mothani bising tui abon norok tabuk nugui tongo chini khorang ni mangfli ni bising tui au omti haike no tamhinai oro kabangma
kami haksal amsai ni lukurok ang norong na sana mucu ang tabuk basai tongmani jaga belai kesep haipano norong na report khaina ni bagai ang ma phaika dagar laifano koi laifano mukhang som laifano oro norong na report khaina ni bagai ma phaimani nakardi jodi chini live telecast haikaba norong na report khaina ni kisa leri rok thangangke jora tugi thangke nakardi jeng chai tokjak jeng haikeno taibu u rally payasa u choba payasa u choba ni rally haikaba u panda payasa jeng norong no oroni mangfuli phunugoi tongnai chini khorang ni bisingtei hake ang mangfuli tisaino koyo ayango tabuk dangsa sakao kabangman narwai motom rok tamangke leader rok kok naraknai citizenship amendment act no tuyi jeng a kok rok no chini khorang ni bisingtei jeng khana laya no o citizenship amendment act haikaba chini bagai chini leader rok tamo kok narak jeng aborok khana lainai norok naitongdi haika krungi tongni chini khorang bai khasrangka ini pandani tuifang okra borong menang ononto de borma ini hambai mari wo belai keno sini bubagra bini ringza ini ni all luko kutumu bono pai fraya sing hambai riwo tai jotono khoroja ga ang hambai rilia tamni bagai humalai yago matro 5 minit 5 minit bisino kok sala nango haibano tini jeng tini main speaker ha saimana norok tini maharaja jeng bini kok khanalai nai bini kok khanalai segang just 5 minit ang kok sanai tini ni jeng lugu kuthumong tini ni protes tini ni andolon jeng tini ni andolon bising toy jeng tini awas maro hanai khazon ta khoptai bukuk so tini andolon tini against unsa tini instrument of accession tini andolon tini marcher agreement tini pilot khaijago tini marcher agreement tini pilot khaijago tongo tini e andolon Delhi government hani tini obon tini voice tongai tini ha 100 rasai thamre tini last kanchon prabha tini tini maharani je marcher agreement unfro obon sai sia sija tongo hani indigenous ro hani pasara no sheikh khajan bagoi अधिकार bagoi kintu tini अधिकार saja amri example lok saimano 2016 CAA tini CAA ni thanga CAA tini no citizenship amendment act mo tini marcher agreement tini pilot khaijago dongo norok saimano hawa esos turasio rajai thanani bongso parampara hawa rule khai dongani tini jeng majority ham thanen na ko hasa ko tabni bagoi jeng jotono saimano ayam nani borong rok fight tini Tripura rajogo already indigenous born tini majority thanen na ka kokbai mo am kesi agin samania mo sung tini kono bangalen birothi samani ko ya khajan ta kokte buso but this is the real basto babu kuboi sikar ba khale sung jotono tini no jotono sio CAA citizenship amendment act serai sijato khajan ta kokte buso 2014 31 मार्च जोरा 31 डिसेम्बर जोराने जो तो फाता हानि फाइनल नो हावा सिटिजनशिप गजाब नाय फियाबा जुन तिनि क्लियर खाइल मुतुंगो त्रिपुरा सरने सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नि अगेन जुमनि तिनि स्लाइ खाइल मुतुंगो तिनि सारा त्रिपुरा करमय तिनि सारा इंडिया करमय सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नि borok आंदोलन खाइ दङो फियाबा तिनि वेस्ट बेंगल आंदोलन दान बै खाइ मुस्लिम ननो हावा इंडिया व सिटिजनशिप यानी बगसे borok तिनि आंदोलन खायो
Piaba Chini Hani Tripura Sarok जों आंदोलन खालामनायखौ हामहाया जों आंदोलन खालामनायखौ मोनसे रिफिउजी बो हिंदू बनंदों बो मुस्लिम बनंदों बो ख्रिस्टान बनंदों बो इलीगल माइग्रेंट दिनै चैलेंज ओ Tripura हानि Tripura जों थुई दंखायो जों दिनै चैलेंज माखायनाय गभर्नमेंट ऑफ इंडियन थाने जों ओ CAA जैसे कि Tripura हो पास खायदिया जों दिनै चैलेंज दंनानै खालामता बुंदों दिनै थुई दंखायो जों दिनै आंदोलन माखायनाय ओ Tripura हानि देशो सुलायजो राजाय थाने बंश परम्परा आसो थुई दिनै जों थांनांगौ थांगा दिनै हाव Tripura दिनै सागताबो थुई दंगौ जैसे थुई दंसा बयन दो जों आंदोलन खायनाय जों प्रोटेस्ट खायनाय गभर्नमेंट ऑफ इंडिया ना जों चैलेंज खायनाय जों आसो कहे बसिना लो खांता खुदाय बुकसं जों दिनै मोनो सानाम जुंगो दिनै सिने ओ CAA एगेंस्ट खायै सिनि ताकु खरकसा बिनि थुई बदिनि रलांखा नरक जतन सिवर मन्त्रिलाल काई बेंक सै दिसिन नै बाजारनि मन्त्रिलाल काई बेंक बो ओ CAA एगेंस्ट आंदोलन खायै ओ हाव थुई रलांखा खालामता खुदाय बुकसं जों बरा बगै थानि बगया बिनि थुई जों बगै थानि बगया ओ दोसान पारावो थांनाय 2019 8 तारिख जानुवारि वो ओ गारां गिनि बरक दिनि आंदोलन छात्र आंदोलन खायनांगो खरक बा गुलि चालन नांखा जों अकंना पगै थानि बगया ओ दिनो पगै थानि बगया सिनि महाराजा बिनि दिके स्टेचु दिनि Tripura सरकारनि पुलिस गुलि कंगनि को जों दिनि पगनि बगया सिनि थुई दंगा जों दिनि पगनि बगया ओ जागा दिनि सिनि ओ महाराजा बिनि दिके थानि गुलि को खामानि अब स्टेचु न कंबाया मूर्ति न कंबाया अब 13 লক্ষ Tripura सरने বংশ পরম্পরা দিনে কমে তুমি ইনসাল খাই দাও দিনে আন্দোলন খাইলেন জরা দিনে প্রতিবাদ খাইলেন জরা কারণ তা হতে বুকছ সেই দিনে প্রতিবাদ খাই মেকে তাই বপর খাইছে নাই जों दिनै प्रतिबाद खायबे ताई बपरो खाइसे नाय मनि बागैनो आं बेलाय बेलाय दिनै चिनि बबाग्रानो चिन महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर मानिक बाहादुर आं बेलाय बेलाय केन ऑनर बखायो रेसपेक्ट बखायो एवं दिनै हाजिरा हामबाय दं मारो बिनि बागैनो जों दिनै ओ हाजार बरक जों दिनै जागाव गेदेर उनि मानो दिनै आन्दोलन कोनो पलिटिकल या दिनै मुभमेन्ट कोनो पलिटिकल या ओरे कसा कोखां बताबो खाया न सानन बया खाजन ता फक्ताय बखौ मने आन्दोलन दिनै जों दिल्ली सरकार खाने मारो हनाय दिनै आन्दोलन Tripura सानि बखावा सबाय थांनानै गेल जों दिनै ताई पलिटिक्स खायलिया गोबै जों दिनै पलिटिक्स खायसिना दं बखाबो खायसिना जखन बाय जों खायसिना दिनै आं कोइनाबो जों ओ 10 लाख गामिनि बागानि होइदे जों दिनै नगद थानानै सगा जतन बखावा सराय के फाकु आरखा जों वाजों मातनाय खाजन ता फक्ताय बखौ जों मबो चिन्ता मा खायनाय पलिटिक्स बे चिनि हावा जं तनि सेक जाखासो जों दिनै पलिटिक्स खायमोनो चिनि दखानि बरक गोबां कागलाय पिलाय बिथांगा दामने बगै माले आइडियोलॉजी फ्रेड लायो दे आं दिनै अरन मन्त्र होइदे दिनै जत पलिटिकल कालानि बना कयना बुझलो जों दिनै फादि फन हाय खायो बो फना पार्टी खायो बो कसा खायो बो कुफुर खायो बो कसम खायो हिनिया ओइ जों जत दफानि बाय कक्स खालायसिनो नों जेसा पार्टी बन खायदि मेगा आनथानो मुकुनिया नों जेसा पार्टी बन खायदे तेरा आनी कोई बुम दौनाय नों जेसा पार्टी खाय दंको दिनै दफानि बागै नों कक मासानाय नि दफानि बाय कक सायने गाय जों आमनि पार्टी खाया आमनि पार्टी खायबो जों कुनिया खालाम दं दे बुकौ जे जायगायाव आंनि राय दंनाय जे जायगायाव आंनि अधिकार दंनाय आं आ जायगायावनो खायनाय जोंनि बखाव ग्राखौ जों समाय मा दांनाय दा केसे पॉइंट है आं बायसिनाय गोबां मा दिनै जोंनि मिडिया फोटोनि गेजेराव दं आं बनो हामबाय बुला रिजार्वलिया फिरबा कैसा स्राय हम लोग ये क्लियर होना चाहिए ये बिल जो हम अगेंस्ट कर रहा है CAA के अगेंस्ट कर रहा है वो किसी कम्युनिटी का अगेंस्ट नहीं है भाई और बहनों ये किसी कम्युनिटी का अगेंस्ट नहीं है ये अभी अगेंस्ट हो तो इंडियन एंड नॉन इंडियन का ये क्वेश्चन है जो बाहर का आदमी लोगों को आप सिटीजन देने के लिए बाहर का लोगों को आप नौकरी देने के लिए बाहर का लोगों को आप सेफ्टी के लिए सोच सकता है हम खुद यहाँ का लोग है
हम इंडिया का साथ मर्जर हुआ है, इंडिया का साथ हम सब झूठ हुआ है, उसी का आप चिंता ना करके वो दूसरा लोगों की चिंता कर रहे हैं। इसी का एजेंस है आस, इसी का प्रतिवाद है आस, आज इसी का ये हजार लोग यहाँ पे जमायत हुआ है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट होने के लिए नहीं है। हम लोग एग्जिस्टिंग के लिए हम यहाँ पे लड़ रहा है। सीए हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सीए हम अगेंस्ट अगर हाँ भी कर सकता है तो त्रिपुरा का जो इलीगल माइग्रेंट्स है उसको आप लेकर जाओ गुजरात में, उसको लेकर जाओ आप यूपी में, उसको लेकर जाओ आप राजस्थान में। हम क्यों बादल लोग त्रिपुरा का लोग बंगाली हो त्रिपुरी हो जो भी हो, हम क्यों उसको बादल लूंगे? जो बाहर का लोग होते हैं भाई, ये किसी जात धर्म का नहीं है। बाहर का लोग होते हैं। हम लोग का यहाँ का प्रोटेस्ट का मेन एजेंडा है यही है, हम किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है। यह हमारा महाराजा ने भी बहुत बार बोला है, यह हम किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है। आज देखिए ये समझने की कोशिश करो, मेरा जो भाई और बहनों जो इसको गलत इस्तेमाल कर रहा है, हम उसको भी आज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आज त्रिपुरा में 36 लाख, अगर बाहर का लोग और भी आएगा, हम यही बार बोलता था, अभी भी हिंदू माइनॉरिटीज बांग्लादेश में 1.98 करोड़ है, नियर अबाउट 2 करोड़ है। उसमें अगर 10% त्रिपुरा में आएगा तो उसका पॉपुलेशन कहाँ पे आएगा आप समझ भी नहीं पाएगा। आपका बच्चा कहाँ पे नौकरी करेगा, आपका बच्चा कहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा? द क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस यहाँ त्रिपुरा का लोग के लिए ये बहुत खतरा है, क्योंकि हम सब मालूम है बांग्लादेश यहाँ का बॉर्डरिंग कंट्री है, नाइबरिंग कंट्री है, तो हम सबसे ज्यादा इंडिया में सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगा तो यही त्रिपुरा होगा। यही आज अनाउंस करना चाहता हूँ भाइयों और बहनों और चिनी जो तो खरंग दाखोक टाइम खोक्सोंग बोने अगेंस्ट सिंग अलर्ट मातों ना जाकर जो तो बरोनो। थैंक यू अंगासे कोक saya तामने हिम्मत चिनी मेन स्पीकर आसोक जब तो चिनी बुबागरा चिनी बिनी कोक खना लाइने। थैंक यू कि प्रसन्न दफा आयोग लोग तो मेवन कोक सावन पारिका हम थैंक यू हम भाई Chini Khorang nai tok nai joto tahuk tei bukuk song norogo jorawo Chini Khorang ni mangpili ni bisingti nugui tongkhana eba nai tongkhana dosram hamsaini simi kathang awai mong eba live telecast only on Chini Khorang ni mangpili wo kathang awai mong norok noga asuk tei nugui tongkhana busuk borok oro gathering jak belai crowded Respect is ada sembahane, kemana matane leaders semua respect marinai, sengkasya ni sentiment is respect bina nangai, respect sengsurna nangai. norok nugui ban khana only on Chini Khorang ni mangpili wo kaisa susruk TV channel norok no funukna ni chai tok itongo tabo khaino hai kok sana ni chai tok kok sana ni announce khaijaka IPFT ni MLA masang Bishokitu Debor matabo kok sana thangai tongo MLA bar kok sana as a lawyer hisabe botini bin election narunai. Chengai lainai Chini Khorang ni bisingtei bini kok narak mongbo norok choyawi nai tong ni Chini Khorang जतननो kesang majorani hamjakba te chimya pharo tini tiprabai luazizak non political organization by luazizak sini maharajani bisingtui o jaga ang khoroksa rajniti ni adong ngui phaiya ang khoroksa lawyer ngui phayo tini marai oramalai balai khana khaksang mamano je sini tiprasha dopharok asuk khaye jeng jotono thansang manman bagai o jaga nukha je jotono bokrogo risha khajak aboni bagai jeng agi risha toinani hingkai kirio lachio tam himale risha toika hingkai राजनीति कुबुनी राजनीति बदल हिंजागो थियाबा जोंथिनि रिसा तैनानि केबो किरिलिया रिसा सरनानिबो किरिलिया तिनि आनो बुबाग्रा इनभाइट खायमानि बिसिंकै आं सकपाइखा बुबाग्राना बेलाय हामबाय मारियो जे नंगि बुसिकांगो किसाको नारना बागै जरारि मानि बागै तेरो फाइ मानजाक जाक
যত লিডার্স আর খরকসা কৈ সালিয়া তাম মালে যত লিনো জরা খাওই রিজাক জরা আছে গোबां কক সানানি জরা মানয়া যত লিডার্স সরমা হামবাই তে অর ফাই মানজা ফাইনাই হাকসালনি যত তাকুক বুকুক অকরা চাকরা মারি খিচিং ani saksalai jotona no khaksangma hambaya pharo CAA Citizenship Amendment Act belai khaino chini bagui hamya tam hinmale जों o Tripura haste kaisa স্বাধীন দেশ তমানি যে দেশও 184 জনা রাজা চালাংখা তে অজাগা রুল খাইলাংখা जों नुखा चिनी पाइथाक राजा महाराजा वीर विक्रम देवबर्मा बिनी यागुलो जों मार्जार एग्रीमेंट तो हाबुई जों डेमोक्रेटिक कंट्री बाय जॉइन मा उंखा मा कथाका जों आफ्रो बरक गोबां दंमानि अ हास्तेओ फिया जों दाबो चिनी अ हानि बुसार जों बरक कमे उइ थांका आबुनि बागिनो तेबो o CAA Chini Tripura hasteo चालू खालायगा हंकाय जों तेबो बरक कम बांगमां Chini दफारक गोमावै थांसिनाय आं तिनि अ जागा खरकसा एडभोकेट हिसाबै फायो थिनो हायफानो अ हास्तेनि Tripura सारक जोंनो चंगुइ रहरजाक तामहिनै Chini बागै नोंनो खरकसा आदं आना खरकसा सिमनानि MLA हिसाबै चंगुइ रहरजाक जों सावै मानो जे Tripura हास्तेओ सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट नि बिरुद्धे दाबो जत्तनो कक सालाय दङ Tripura हास्तेओ 2017 सालनो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल आफोर एक्ट नियाखौ सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नि बिरुद्धे गोबांमा राजनैतिक बदल नि बिसिंतिनो आफरो अपोज खालायजाखा हायगा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न चाजागिया अंगै आफरो गोबांमा राजनैतिक बदल दङ जगा हायफाना गोसोखांगो IPFT सं गोसोखांगो अंगै आफरो आन्दोलन खालायगिया 8 सेप्टेम्बर 2017 आदिनो आन्दोलन खालायफोरो अ हास्तेओ जेसा सरकार फान चालुगै दंथं आबोनाव सायमानना साबो आन्दोलन खालायनायनि साकाबो पुलिस नि बिसिंति खालायै लाथा चार्ज खालायजागो दाखुथाय बहुसम सिनि ताखुक निफ्रेन Tripura दाबु बन्दगो खालायजाक आफरो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नि आन्दोलन खालायनाया थाङै आफरोनि जे लाथाबाय बुरिनायल जों कयदिन ससियेल मिडियायाव नगो बरक तामसा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट अंगै थाका ताबुक जत राजनीतिक बदल नि Tripura MLA दंगो IPFT नि 8 जना CPM नि GMP नि खरक नै ते बाकी BJP नि आ Tripura सरक जतना एक्ट अंगै जों सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न माका सनाय प्रोटेस्ट मा खालायनाय हिनि साव सामसा GMP नि राधाचरण ते साबो गोसोखांगो हरत लाइव खायो लाइव जितेन चौधरी लाइव खायो आंबो मु खुना मुचु याफां मा साका कारण अलरेडी लाइव से खालायजाक आंदोलन साहिम तांना दंगा बो मोबाइल से लाइव खालायजाक गोसाव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट जुदि Tripura हास्तेओ चालु खालायगा हंकाय Tripura हास्तेनि Tripura साराव गोमावै थांनाय आबोनि बागै जों आबोनि बागै आन्दोलन मा खालायनोसो नों 2017 सालाव दाम खायदों नों खरं टिसार नोंया नों आफनो MP ब्ले नों MP हिसाबै खरं नों सासाका पार्लियामेन्ट सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल कय दिन पास नांलाय नि सासाका साया ताखुदा बगिजों साया तिनिखाय नों तामखाय मुतुं जाखासा तामखाय मुतुं जाखा नों तिनिखाय बेलाय खानो खामो खाओ दुख नांगौ मकल दि मुक्ति यावना नाय हाय आमतिखाय राजनीति ता थंजाक सिदि आमतिखाय राजनीति ता थंजाक सिदि जों सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न तो अपोज खालायनो ताबो सारा भारत बर्षआव हरजों साजाक दिल्ली कलकाता मुम्बाइ माद्रास आसाम जत जागानो हरजों सावै दंगो
কিন্তু বা ত্রিপুরা হাসতেও 2016 সাল এনডিএ গভর্নমেন্ট যেফোর সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল তুখা আফ্রুনা ত্রিপুরাও হরচুং সাজাক সাবनि बिसिंथि आं साया नरम साइबाना आकाउट न साबनि बिसिंथि तिसाता नरम साइबाना आं अकौनो सानानि मुचुंगो जदि न 2016 साल न सारा भारतबर्षनि যত অঙ্গরাজ্য সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল ন তিনিনি তাবুকনি হাইকে হরচুং সাজাক তখানকাय সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল CAB ন তখবো কোনো দিনো CAA এংনানি চান্স বাংলা খমু তাখতে বহকসং তিনি CAA এংই থাকা CAA মানে পরসে হরচুং সাবলা যত জায়গা না রাজনীতি খাইদানি বাগৈ সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল তংফুরনো जों কাসলা নাংমানি আবনি বাগৈ তাখতে বহকসং जों सिनि दफाना मुथांनानि बागै CAA नो बेलायखेनो साजागिया ते इनडिफिनिट पिरियड नि बागै जों सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खायदोंगो आबा बुफ्राव थांना आबा आं सारानि थांला जों सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट आबा बेलायखेनो सिनि बागै खात्रा सिनि बागै बेलायखेनो हामिया ताम हिमालय ताबुकबो न्यूज मियासे आं यूट्यूब नुगै दंगो खवाइति बांग्लादेश नि इलिगेल इमिग्रेंट्स हाबुइ दंगो थानाय 26 तारिख डिसेम्बर 2019 सिमनातै आने आमचाइतिसे इलिगेल इमिग्रेंट्स हाबुइ दंगो 26 तारिख नि साइरिगो आं अ भिडिअ मानखा भिडिअ मानना लगी लगी न आं SDM न कौखाय साका खोनानि बिसिं इमारजेंसि मीटिंग अरेंज खालायदि दामनि बागै सिमनातै बर्डार तै फातारनि इलिगेल इमिग्रेंट्स हाबुइ दंगो 27 तारिख 3 तानि बिसिंगो आनि मोहनपुर SDM आं मीटिंग रिंखा साबो साबो SDPU थेगा आरम्भ खायाखै BSF नि डेपुटी कमांडेंट सह जों मीटिंग आसुखा 27 तारिख साका खोनानि बिसिं जों स्पॉट विजिट मा थांनाय स्पॉट विजिट थांगा जों 28 तारिख स्पॉट विजिट थांनाय दामो नुखा कयेकटा ब्रिज तलातै कालबार्ट तलातै फातार हानि बरर हाबुइ दंगो आ ब्रिज ने इमिडिएटली नों बन्द मा खालायनाय आपनि हिनि जों बरर मासाका चिनि BSF नि डेपुटी कमांडेंट रत्न पियाबा BSF नि डेपुटी कमांडेंट सं गसेना नाया जे यांते हाबुइसे माइnya हिनि साव चिनि याको भिडिअ से दंगो गै नोंताम खालायदैसे चिनि याको भिडिअ से खालायजाक दंगो आं अमनो सिंनानि मुचुंगो त्रिपुरा राज्यनि इतिहास अम हायखायै कुनो MLA स्पॉट विजिट थांगै बर्डार थांगै SDM नरतलानि साराका 70 বছর इतिहास सासाका सारे दाखुते बहुसं जों त्रिपुरानि बागै सामं खायजानि यापुरि सेय फायजाक आं कुनो राजनीति विद्या आं कुनो राजनीति बखलाया आगि जस्ट आं खरसामलाया हिसाबै सामं खायो दफानि बागै आगि सिमपल सामं खायो आं आनि पकेट नि मानि बाय थानो जुदि किनि कुनो त्रिपुरानो कुनो सुबास खायना नांगामकाय आनि पकेट नि मानि न आं आनि बागै खरस खालाया करे आनि त्रिपुरानि बागै आं आगिन सिमपल खायो दाखुते बहुसं तै खिनांगबो खियासा त्रिपुरानि बागै सामं खाय थांनाय बिनि नंनि बोसोरगांगो आं सुमाय थांनि साव हायसे आं जुदि कुनो सामं हामिया खायबा तंगाय नरक आनो डाइरेक्ट सारि आनि फोन नम्बर जतनो सैनारगदि आं नरक आनि फोन नम्बर सानानि मुसुगो सैनारगदि ओपन खालायदि नंनि मोबाइल 87864781 आबा आनि नम्बर आं साक सामं गाहाम दं होने आं बलाय सामानि कय दाखुते बहुसं गुबुननि लिडार्सफोरखौ सानानि मुसुगो जे नरकबो जतनो बोसोरगांगो आगै खायदि दफानि सामं खायनानि बागै जों दफानि बागै सामं खालायगांकाय चिनि दफा फियजाक नाय गुबै सामं खालायना नांनाय हायनो डायलग रिमाबाय सिमिया गुबै बाय जों मा दंनाय हायसि जों नुखा गोबां बिसिरामै 70 बोसोरमै अहास्ते गोबां राजनीतिक बदल आसायखा गोबां राजनीतिक खालायका पियाबा चिनि बुबाग्रा 184 जना बंश राजा जाय थांजाक अ बंशरनो केबो मोथांनानि बागै चेष्टा खालाया तिनि जों 2018 साल चंबार कप्लायंगै जों रहरजाका तिनि ओंखारब्ले महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट खबे खालायजाखमो अ हास्ते मानिक सरकार जुदि राजत्व खालाय दंकाय सीएम जाय खालायगमो महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट को साले दाखुते बहुसं चिनि चाबबाय चिनि नाहार मंगबाय मासरामो फाइनाय 19 अगस्त 2020 नि सिमी
চিনি মহারাজা আসাই মানে সালজাত সরকারি ছুটি মাননাই খুদে খেলাইকে মহারাজা সরঞ্চক তাবো সরকার আসুক তবে তাকে বহুছ রাজানি কাইসা পানছে বড় কাহামকো সাইমানিয়া রাজানি থাইসা পড়লো কাহামকো বড়নি ডায়লগ সবসময় না রাজা কোন খেলালিয়া রাজার নিবাগে ত্রিপুরা সরক শেষ অংখা ত্রিপুরা সরক অশিক্ষিত অংখা রাজার কোন খেলালিয়া আমাং বংনি ডায়লগ जों चिनी बुबाग्रा समा जों रेसपेक्ट खालायो हामजागो थिनांगो चिनी जे हुकुमो मुकुमनो जे सिगबाना नायमानि आस्त बलगनो जे स्वामी विवेकानंद खायमानि आमारनो जों तुरुकाय जों मोथांनानै रिभाइभ खायनि बागै जों सामुखाय दङ दा हकते बुचं जोंनो नरकनि लगी नांगौ नरकनि हामजाग मुं नांगौ नरकनि लगी ग्रेहकाय जोंबो मुंसापाना खालायमानिया आं आनि कर्मा आसं लगिना थांनिया তিনি যে ফাইনাই যতনা আনি খাকসাং মাতে হামবাইয়া ফারো যে जों তিনি অজাগা অমহাকে কুথুমি মানমানি আবো চিনি মহারাজনি অবদান চিনি বুবাগ্রানি অবদান বগ্রে হিংগাই তিনি অজাগা অমহাকে আছে বরক ফাইয়া আবো जों যতনা সাইবানো আবনি বাগিনো বন পাইফলাইয়া হামবাইয়া ফারি তৈসা নরন যতনা খাকসাং মাতে হামবাইয়া ফারি ani kok kisah samani orang pari sinai jatuh hambai kumbai ka hambai sini adang lawyers tekan songjak adang lokrano paible hambai boni dynamic watch ni bangai te siklarano thangsara kelamna bangai bona paible hambai sengawa ni bangai bon bai padite si apa korong lapina obon singkawa muto klaitai जेपा आइन छिनाजागो बो आइन चाया बा मेजॉरिटी ओठांगाके बो गदर टिकिया बो बालोगि टिकिया आइन इंगा जेबो प्रो राइट रंग कंसर्न बायसि तंनाय मेजॉरिटी माइनॉरिटी बाय आइन राइट रंग ओ इमेन कंसर्न बायसि छिनाजागो आइन बन जों बिलिभ खायनाय जों टुइट तंनाय जों प्रे खायनाय ते प्रोटेस्ट खायनाय जे अमा सुप्रीम कोर्ट नि जे कन्स्टिट्यूशनल वैल्यू न आम जगन याजगे अब आइन सबाय जाक्ते नले गोबां आइन आगे सबाय जाखा ता ऑर्डर लिंग नि कासे एग्जांपल जों गोबां नुखा जत खायने नाले हम कुड चैलेंज खागा इन यूनियन ऑफ गवर्नमेंट बसेस हम कासे सिचुएशन गया अपन परे ऑर्डर लिंग और नरमय थांगा ओ माइके जत आइन सबाय माव मोनसे आइन ओ वाल परमानेंट होने गिरै आनि बांगाबो जों जत सिथाय अबनो जों मान जथाय बायदि गेताबो tabuk jara nai borong mana mintu debroma advocate mintu debroma bona bin jara jangan apa yang dosram saitote yang madabari saito betangawai mungkin saito narok kayo inai tumbi jotona hambai okokno ang repeat klayo tini sengoro phaimari abu kono political benaria जों और फाइमानि जोंनि कायसानो मकसद कायसानो नाहरमु आबो हंके ओ त्रिपुरानि बसा त्रिपुरासा पुइलानो आं हामबायरिनाय ओ जागा तिनि हाजार कै तुइ तरफु तुइ गुवागै हाफां गुवागै तुइ वारमा हाके तिनि और बरक फाइका जोंनि बुबाग्राना नरक हामजांना फुनुंना बागै नरक जतनानो हामबाय स्पेशली हामबाय तिनि नरक गोसां या हिजावै हाकसालनि गारि बायसा का फायमा बागै नरक जतनानो हामबाय ताखुग्र बहुरक ताबो क खंखे अमसै सिटिजनशिप एक्ट जे अंमानि ताकलाय बायखाय सय बारंगो 1955 जे पुइला आइन सांगा गोबां भारतनि बर'राव नागरिकता रिनानि बागै आबनि उनो ते 5 बार संशोधन होखा ते ताकलाय बायखाय 6 बार होखा थानाय 5 बार एमेन्डमेन्ट पुरो तांगै बिरोध खायसा गया तांगै अमा हायके बर'राव कुथुमै अमने एगेन्स्ट पासाया आबो जों बुजि थाय ताकलाय जे 6 बार एमेन्डमेन्ट खायब्रुकै सारा भारत हर सुनथा आबोने एकटा कारण आबो हंके ख्रिस्टान बुद्धिस्ट हिंदू पारसी सिख अबरंग
nini thuruk sarang okai citizenship rijak yang nai okok no tuise sara borso asik andolon nungui tongo piaba sara borso andolon nungno bai sini andolon kisisa phelai mung tongo a phelai mung ke abono buini kai dormo tuye je citizenship maya abono birut khayo sini ke जों साइमानो त्रिपुरा राज्योआव 68 বছর थानाय 70 বছর 100 বছর যে फातानि हाबै फायनाय आबर हिंदू दा नाथाय गुबुननि धर्मनि बरकदा आबर जों गाहामखौ परिस्कार गासिबो ताफुरा थानाय 12 तारिख होम मिनिस्टार बे मालायफ्रु होम मिनिस्टार ना कायसा कक साका त्रिपुरा राज्योआव जे बरकनि एगेंस्ट नों CAA तुइ फाका ओ बरक ताबु 90% 95% हिंदू मानसिको आफुरो आं साका नों जदि हिंदू नला पांचिरि नानि हिंखाय ओ त्रिपुरा सारंगो जे हिंदू रंगो नों तांगै बुथारना नाय ओ प्रश्न आं बनो खायगा ओ कखनावै bo wan sugi naika saibanya bini ukrogote pamahai wan sumung doktong angka kau thanai 70 বছর 100 বছর রমুই যে ফাতানি বরক ভাই তংনি जों abo nugo sini dukkha aboya je tabu borok habage जों tongmungai aboya tabu bosung already 26 omahai percentage जों गलाय थांजाक sini ke kongmungmaniya sini ke kemanani se प्रश्न hongoi थागा ताफुरok abono जों चिन्ता खायथाय बुइनि के सुदु kongmungani gobangma numberni bisingo tekisa kongmungi phayani abono se bui चिन्ता खायो sini kai sini mukhumu hukumu sini tongthai o ha abono se जों kemanani bisi चिन्ता anggo Dek kaisa tok ang home minister me malay bro bono sengka nini oro je kono fatani borok Bangladesh ni Afghanistan ni Pakistani je kono borok jodi Hindu hune praman dioi sak na Hindu hune boji sawi ojaga citizenship mani mankai khana jodi Bangladesh ni Rafiqul Islam bot India wa haboi Tripura wa haboi bini bumung manik das sakai bola bhai ke norok identify khaina yang प्रश्न lo khaika Bangladesh ni phainai mukhangbo wanji hai bini kok sama bo kok wanji bhai ke bono identify khainai jefuru border tar katalai phaina bini khok sai sili phai bo sawana ani bumung manik das nang apru home minister bono citizenship liya tongi jamano tahura bukhuro bele wana masingsa 5 bar ain ngi amendment ngi je pro protest khajagya takai 6 bar khalai jak pro tangai khalai o protest obno cinta khaina dorkar जों गोबां खबराव मुलुखा गोबां media rok tisaka भारतबर्षआव स्पेशली त्रिपुरा राज्योआव 30-32 हाजार रां रेखेनो भोटार आई कार्ड आधार कार्ड रेशन कार्ड माने थांगो हिंके अमो हाइकिसे अलरेडी CAA पास खाया सिगां सिटिजनशिप माने दङ हिंके ताबुबा फ्री एंट्री से रिमा क्लाइसो नरक उसगाङाव पेपाराव खबराव नुखना तै 1-2 मासनि बिसिङावनो त्रिपुरा बाय इंडिया बाय ढाकानि रेलवे ति कानेक्शन नाय आप्रोसिनि अस्तित्व तदा तंग ताखुरो अब जों चिन्ता खायना दरकार जों ताबु जे परसेंटेज तंगनि ओ परसेंटेज कमि सुगै जों सालसा अजा हानि गमा सुगै थांनाय जों अ दुखनो से प्रकाश खायो
hayo hai mas sapiro sung kono Hindu ni birude ya Muslim ni birude ya sini khadomung Indian government no sung jamago je sung oro citizenship amendment act no chalu khai rikai sung komor sugui thanai o Bharat ni busa je merger agreement to kok nimani a kok roktei nangyaloi sung koma sugui thangsenai aboni bagina ang kobogo sini andolon oro simiya tini ni simi tai buskango sini om hagino sung thansa phayai sini o citizenship amendment act no sung sini khadumung phunugoi naslai phunugoi sung andolon khai khana nei angnor jotonon kobogo nga kisi sa kok sawino sini buskango bumagra tongko tai kabangma speaker tongko phaiding sung bong thani khayana jotorana hambai joramankai kobok jakai sengteuisa hayo hai palkha phayai citizenship amendment act no seng protest khani bagai ready ma tongai jotorana hambai bele hambai borong gram mintu debromana sung thasim bora pulas kang risa dinane kita korai thaka ambulan tiasna konye risa rui kita borong dina bagai ang sung thansa kai samong khake belai kini sung success manai awan bagai leaders tongnai awan lagi public supporters nangnai sung ward belai ke khana togo thansa gai sung amo kisan kogya awan bagai sung thansa kai samong ma khalenyai ang gabo konye borong gunang Ronjit Debroma TYPC ni chairman ang bono konye bini jara yasna bagai bolon yasna konye Chini borong rangno risha kani borong yapana bagai Poilano tinini o pandani okra tai o hasteni joto Tripura sorongni mokolni muktu tai khajani hamjakma sini bubagra sini dokhano phioknani lamao choba khlai tongnai sini bokok patal kina jomatia tai borno khogui bebak ojamano poilano ani khakaham tai tinini o pandabo sini dofa thangnani je choba tui chung sini dofa namu thangnai oro khainai bebak sengkrak jibrongno poilano ani chelot yaparo ang chelot yaparo o CAA chobawo kasnoni thangtiniwo poila thiri thanai o dofanomo thangnani bagai sei mantri ral kaipengno ang jottoni borom kotoribo nongi buskango kulumui logi thanai 2019 8 January ए माधव बारी चौमनी वो जे दफानोय बागै खरक बा पुलिसनि गुलि चाखा थै खिकलायनि गाव हावा छे खरक बा फान गनाम सेंक्रा ग्रगन आं बरनुबतिनि अपाननि बुसकांगो सेलुट याफारो ताखरा तिनि जाराकम Chini bubagra tongko, chini boko patal go tongko, ang jotodok kisani bising tino ani kogno sai painai, kokongka ang kisan mongi thani, naka thani no thano, Ronjit Debroma gana wo, onek rajnitik neta ro busaya, tangbe
Rongit Deborma bolongni boro din gana wathanga ka kes khlaimano aibona kobangma boro gana o phaya bibono hangko dolo anu nungya o ma bono nung hakayabo Au ang norok no tam hinai norok no buskango kesar mazaro phaida nang katam ni male ang norok no phungna musu tini ni je Tripura hai ke ba citizenship amendment protest rally was je phaisok paibani kobangma lukurok Tripura hasteni lukurok je tini kunu political niongi phaimaya oro tam hinai Tripura songi phaimani je mangfili norok ani ungklogo nugui tongo kabangma kami haksai ni sai lukurok bro oro phaisok paijak tinini u protest rally wo citizenship amendment act no protest khainan bagi citizenship amendment act no khadumung phunungna ni bagi tini oro phaisok paijak kabangma lukurok no bukukni loge kabangma chala sikla buri sikla jotono oro phai bura burchuk jotono oro phai tini u protest rally wo majak phaimani chungnukha angke yang tam hine ang norgno sanamuchu yango angka ayang dosoram chomuni ni bridge krungayo asuk lukurok bangmani au ani press live o haikaba ani press journey wo angomti hai gedarong mani lukurok thansa ke gedarong mani ang nugyakho ayang bu khumulung amchai krungayo asuk lukurok ni bangmani nukmani chini khorang ni mangfliwo tai chungbu nukmani belai wanama singcha au tam hinai Tripura motha haikaba tam hinai Maharaja Bir Produt Kishore Manika Debormon ni luazimu maize oro kaise protest rally songsa jakmani oro jotono kabangma kami tamine Tripura sarok ongoi je oro kurum kuthungke gedarong mani thansaung ongoi oro majak phaimani mangfili tabuk chini khorang ni mangfili onorok nugui tongo amtikheno kabangma lukuroni loge no ayango tabuk norok nugui tongo ayang khumulung amchai phasing je lahar thango a lahar phasing bu nugui tongo ayang bu khumulung amchai krungayo asuk lukurok ni bangmari norok nugui mani tongo chini khorang ni mangfili wo tam hinai yangtei tamo bike tamo gari haikaba tamo himnani bike no gari no kari himnani pojonto lama krei jaga krei amsuk lukurok ni gathering ongmani chung tabo nugui tongo tam hinai chung taibu koktuma mangkha oro chini khorang ni mangflio nuka kabangma IPFT mothani haikaba bodol ni MLA Bishoketu Deborma bobor manjak phaika Mintu Deborma advocate Mintu Deborma bobor manjak phaika amti haikeno abon loge no asuk lukuroni bangmari mane ang norok no sanapano bahaike obno ang explain khaine ang buji mayongi tongo norok no chini khorang ni mangfliwo nayei buji paisidi asuk lukuroni bangmari ang orok kuno rokom kesebei ang oro phaimanja mani omti haikeno chung taibu omti haikeno taibu mangfli no oroni exclusive mangfli rok no chung norok no phungani chaitok nai ang hainai sanamuchu mia hor dibor ni chimino chini khorang ni team norok no oroni mangfli tinin sal ni mangfli rok no live telecast norok ni nukhung rogo norok ni janijar yago smartphone no tonerinan bagai mia horpung no chaya ningya thuya karei samung tanglai jamani tini jotoni phanbaino jotoni chubaino asamung success songkha abono rugino tabuk norok nugui tongo noga achugui live telecast chini khorang ni bisingti only on chini khorang no norok o mangfli nugui tong omti haikeno chung taibo mangfli rok norok no phunuk nai norok krungi tongni chini khorang bai Tripura indene citizenship mane tabuk Tripura high court advocate general mangha amoni jawab khawari nai amoni jawab nayo Omor sakangge kai Roni Deborma bolongni bora rashtra birodhi koksawo angkiriya kebono kiriya বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা আনি গানা আসুংলা কিরিফানো চিনি বুবা গরাকা আমি বিনি গানা না আসুংলা বুবা গরা বিনি লগিনা না তনিও আমি বুবা গরা কিরিয়া
তাকুরক অবসিনিয়া 1993 সনে টিটিএমনি চুক্তিও সিরাই সিজাক দङ एडिसि हामसायो इनालाइन पारमिट रिनानि क अमसिनिया विलेज डिफेंस फोर्स खलायै एडिसि हामसायो गेट स्लामै इलिगल माइग्रेन्ट रङ एडिसि हामसायो हाबनानै चेक पोस्ट खलायनानै कक सिजाक दङ किन्तु थांनाय 25 बছर सरकार कोनो खायलांलिया जे कामनि मं तुइसा हार पेक तंगने अबनो पेकनि सरा श्रीलंका गारिं पाराना तंबारी श्रीलंका तुइसा रांचना सुना छरा श्रीलंका अमनो आगि न तैसा कक बरो बेके तुमनानि बागै तैसा कक बरो बाय सिपिनानि बागै असुक्ति बय तितेपनि सुक्ति वतंगो अमंखा सिलेबाय जबा खायनानि बुथाय মনথাই আবনো যখন বিভিন্ন বড়র সিংহ বলংনি বড় সিনি হিংকাকাই সিং খাদুক মান মুক্তি খালাयो ও সিকাং 8 জানুয়ারি অর টিএসএফ नि প্রোগ্রাম আং খাইবো বসা সিনি কমেন্ট রঞ্জিত দেববর্মা বিভিন্ন জায়গা কক সাকাকাই তামসা বই সাকাকাই বাসন কাকাই বা হানিয়াং জানা आं बरनो खुलुमै सानानै मुसुंगौ आं सामानि जाया तंखाय नोरा आनो एडभाइस खायदि अमजेकाय साखाय जाव ने एडभाइस खायदि तब मुसक अ रंजित मुसक वा सरकाय ने जोङो दफानि बागै जोङो सेक्रिफाइस दंले जोङो थैनांगौ 3 मास 4 मास सुलदे जेलाव तंखाबले खुजुरङै पुलिस लकाबो दंखाबले आंबो छाडदे खुसुरै आं आनि हामारनि बागै दा ना दफानि बागै ताबक किरियावैनो आं कक साइतंग दफानि बागै सावै थानाय ताखुरा आं ट्राय बिसि कक सानानि नाया बाय थागो आं कक कासेना सानानि मुसुंगो जों सावो सिनि मिजोरामनि रियां हदनि बुरु हदनि बरर ओ दुमुर बान्थायाव एसे बरगारो मा थांबाय माने आं लाइबुमा परिवै आं साइमाका आबा कोनो दिनो सत्य कगया ताङै सिनि रियां बुरु रक्से ओरिजिनल इनहेबिटेंट मिजोराम ने ताबुगो सिंगल लार्जेस्ट पपुलेशन का बुरो हदानि बरर आरो तामतामतं साइलो तंगो लालटे तंगो पाइते तंगो मा तंगो लाई तंगो कुकी तंगो जतनना खाक बाय थांगाकाय बुरो हदानि बरर से आरो नि जतनि बर गोबां आबुनि बागै पसकांगो कायसा सिनि बुरो हदारंनि बागै कायसा एग्रीमेंट नुना तंगो आरो लुंले डिस्ट्रिक्ट तंगो मानिक डिस्ट्रिक्ट तंगो आइजल डिस्ट्रिक्ट तंगो चाम्पाई डिस्ट्रिक्ट तंगो लुंले डिस्ट्रिक्ट तंगो सिनि बुरो हदारनि बरर ताई सिनि बुबाग्रानि आरो कायसा राजबारी तंगो ताबगबो बसावै आबोनो का रेंग डील हिनो आरो पुखरी बकासे कतरमा अब आरो ता पुखरी ब कतरमा तंगथो सुतरां ओ मिजुनि जे हा जे डिस्ट्रिक्ट चिन बडर ताबुगो तंगथो बर्नि अधिकार नि बागै बचिन समा खैनाय बर बचिनि थै बर बचिनि दफानि बर कॉग्निशन मोइतो लाना नांगना आबनो बागै बरा कोनो डिस्प्लेस पर्सन या बरा हानि बुसा आहानि बरा बरा हा बतन मानो आहा बतन मानो ताय ताखुरा बखुरा आं पाइनानि सिकां मनो कबगनाय
आं 1997 सनाव जेनाबाबो थाङै कक साइका सम्भवत 1949 नि परेव पयला सिबल सिलायबाय जबा खालामनायनि बिसिङाव बा डेमोक्रेटिक लामाथिं नंगौ आंनो पयला 5000 आंनि बखरक उनखौ खायै पुरस्कार साग्लायजामोननि बिसिङाव आंनो पयला जेनाबाव थाङै बासन रियो एरपरे गोबां बोसोराव हिउमेन राइट्स अर्गानाइजेशन सिभिल ससाइटिनि बर' रक्षांखा आरोबा आं चिनि उजान मैदानाव रेप खालामजामा थेके बेबाक नन साका ताई ताकुरा बुखरक पाइनानि सिगां आं अकमनो सानाय आगिसिम अनेक मुंलायखा राजनैतिक मक्ति दलादल मुंलायखा CPM कांग्रेस INPT IPF ti मुंलायखा TUJS मुंलायखा TNB NLF ti मुंलायखा अनेक किसु मुंलायखा आबो तावो सावन्ताय हामनानि कक्रै कक बर'बाय कक कायसा तंग ताकुरा बुखरक जेउंखा उंबुइनो थांका सावै हामनानि गरै साका तियारि बाय थांपानो खामा तियारि दंखौ अ खामा तियारि नांगा तिप्रा अबनो तिप्रा मानो तिनि त फानो लामा फनक नाय आबने बागै चिनि बुबाग्रा ताबु प्रधान दंखौ जांबिरि लदिनो दंनाय आसक सावैनो जतनना हायना हाय हामजांना पाइफले हामजांना याफारै ताइ खुलुमा याफारै आनि कगरो मुथाका जतनना खुलुमबाय Play hambai sini borang genang Ranjit Debroma chairman TYPC bini jara bini kobonga kok nang mani samani bagai sing borang genang play hambai dewa